ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዜናታትን ምስኡ ዝኸይድ ትንተናን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ድማ ብክብሪ ንዕድመኩም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ኤሮጳ ኣብ መንጎ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣፍኮርስ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ግን ዝያዳ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንርኢና ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዩክሬን እውን ራሽያ ኣገዳሲ ዓወት ንምምዝጋብ ቀሪባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ሓደ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ ዩክሬን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ እቲ ዕርድቲ ክፈርስ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ፕሊስ ላይክ ግበሩ let's start here መጀመርያ በዚ ክንጀምር ኢና More than a dozen people have been killed in Ukraine during heavy overnight attacks by Russia. The eastern city of Dobropilya was the worst hit. Ukraine's interior ministry says Russian forces fired ballistic missiles, multiple rockets and drones. 8 apartment blocks were severely damaged. At least 11 people were killed there, including 5 children. Another 3 civilians were killed in a separate drone attack on the Kharkiv region. So Russia ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ድሕሪ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓገዝን ስለያዊ ሓገዝን ናይ ንራሽያ ጠጠው ምባላ ንዩክሬን ምሃብ ጠጠው ምባላ ብፍላይ ስለያዊ ሓበሬታ ጠጠው ድሕሪ ምባላ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ምክንያቱ ነቲ ሳተላይት ሓበሬታ ድሕሪ ዘይብልካ ነቲ ሚሳይላት ምንቅስቃሳት ናቱ ካልእ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት ናይ ራሽያ ብቐሊሉ ከንብብዎ ስለ ዘይክእሉ ዘሎ ዩክሬን ነታ ንሽተይ ተረኺባ ዘላ ሓጓፍ ራሽያ ብዝበርትዐ መንገዲ ክጥቀሙላ ይፍትኑ ኣለው እዚ ድማ ኣብ ዩክሬን ሩይ ዝኾነ ፀገም ይፈጥር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ area. Apartments in the city of Dobropilya in the Donetsk region reduced to a shell from the heavy bombardment. Ukraine's interior ministry says even as firefighters moved in to extinguish the blaze, the same area was attacked again. A number of children are said to be among the dead. It's all very scary. There is so much grief. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኩናት ራሽያ ጠቕሊላ ኣገዳሲ ዝበለቶ ቦታታት ንክትቆፃፀር ትጓዓየ ከም ዘላ ነዚ ድማ ከምዚ ሓውሲ ደገፍ ናይ ፑቲን እውን ተዋሂብዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ፑቲን ከምዚ ዓይነት ዕድላት ክፈጥር ክኢሉ ካልእ ኣርስቲ እንድዩ ዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ከምዚ ዓይነት ዕድላት ክፈጥረሉ ክኢሉ ምናልባት ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ስለ ዝዓቢ ዘሎ ብሓይሊ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል እሞ ገለ ነገር ሲ በይኑ ነቲ ኩናት ክኽእሎ ከምዘይክእል ምስ ፈለጠ ጥራይ ናብ ጣውላ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ናይ ፑቲን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክህሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ንፑቲን ኢትስ ቨሪ ክሊር ለሚንካ ክኸውን ከምዘይክእል ተመፃዲቕካ ክኸውን ከምዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኣብ ዝበለፀ ኣቃውማ ስለ ዘሎ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤሮጳን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ብዝበለፀ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእሉ ራሽያውያን ፍሉጥ እዩ ንራሽያ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሰላም ከምፅኣልና ኢልካ ተኣማሚንካ ትፅበየሉ መድረክ እውን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ዝእመን መራሒ ስለ ዘይኮነ ሓሳቡ ክቕይር እውን ስለ ዝኽእል ብዝበለፀ መንገዲ ነቲ ዝደልይዎ ዘሎ ዕላማ ንምህራም ወታደራዊ ፀብለልትነት ጥራይ ከምፅኣሎም ዝኽእል ምክንያቱ ሌቨሬጅ ይብልዎ እዚ ፀብለልትነት እንድሕር ኣረጋጊፆም ጥራዮም ኣብ ጣውላ መብዛሕትኡ ትንያቶም ስትራቴጂካዊ ሕቶታት ክምለሰሎም ዝኽእል ተዘይለ በቲ ዘሎ ካልእ ነገራት ምዕራባዊ ዓለም ካልእ ሌቨሬጅ ስለ ዘለዎ እገዳታት ዶ ካልእ ዕፅዋዶ ካልእ ነገራት እውን ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣብ ወታደራዊ ባይታ ፅቡቅ ጌርካ ተንፂፍካ ጥራይ ንራሽያ ከዋፅኦም ዝኽእል ስለዚ ኣብ መንጎ መን ሊጠፋሉ ትሪእዎ ኣለኹም ኩናት ናይ ሓራምስ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ምጥምማት ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ራሽያን ንዩክሬን ግዳይ ይገብራ ኣሎ ግዳይ ክትከውን ምዃና ድማ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ራሽያ ከይዱ ከሎ ኣብ ካልእ ግዜን ዩክሬን ሳክሪፋይስ ክኸውን ወይ በጃ ዝኸውን ቦታ ደኣ እምበር እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ካልኦት ሓይልታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሉ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ሓደ ዓይነት መርገፅን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን የለን ብጉዳይ ናይ ዩክሬን ዝምልከት ብዓብዪ እውን ንጉዳይ ናይ ኤሮፓውያን ስግኣት ኣለና ራሽያ ንዓና ስግኣት እያ ስለዚ ብመንገዲ ዩክሬን ጌርና ክነዳኽማ ኣለና ዝብል ዝነበረ ፕላን ናቶም ስለዘይሰርሐ ስቲል ንድሕሪት ክምለሱ ድማ ኣይወሰኑን ኣለዉ ንሳቶም ብዛዕባ ዩክሬን ይሓስቡ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብዛዕባ ኤሮጳን ብዓብዪ እውን ይሓስብ ሓሳባት ናቱ ካልእ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዛዕባ ኔቶ ሓሳባቱ ካልእ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ክንሪኦ ኢና ንሱ እውን There is so much grief. We are hostages in this situation. There's nothing we can do.
There were also drone attacks on the Kharkiv region and the southern port city of Odessa. It's pure terror. እቲ ዝዓበየ ዝበሃል ዘሎ ግንባር ወይ ኩናት ድማ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብዚ መሬት ናይ ራሽያ ኣትዩ ነቲ ቦታ ገለ ክፋል ተቆፃፂሩ ፅባሕ ንጎ ነዚ ክንበኩም ነቲ መሬትና ግደፉልና ንምባል ንዘተ ክኾነኒ ኢሉ ዝሓዞ ነይሩ ኣብዚ ብዙሕ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተኸሲሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሕጂ ድማ እታ ግንባር እቲ ይወድቕ ከም ዘሎን ኣብ ኢድ ራሽያ ክትቋፀሮ ቀሪባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ሰራዊት ብሕማቕ ኣወፃፅኣ ዩክሬንካዊ ይወፁ ከም ዘለው ተኸርዲኖም ዘለው ኣብ ሕማቕ ቦታ ከለው እዮም ዝወፁ ዘለው it's just brutal ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰራዊት ኣብኡ ከሲራ ከም ዘላ ዩክሬን እዩ ዝንገር እቲ ምዕራባዊ ዓለም ግን ክዛረበሉ ይደልን Why are they doing this? This is terrorism, intimidating the population. Critics say US President Donald Trump's public criticism of Ukraine and decision to suspend military aid to Kyiv has emboldened Russia. Poland's Prime Minister Donald Tusk was unusually blunt after the latest attacks, posting on X, "This is what happens when someone appeases barbarians." So ከም ትሪእዎ ዘለኹም መራሕቲ ኤውሮፓ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ምስኡ ክሰማማዕ ስለ ዝጀመረ ራሽያውያን እቶም ባርባርያውያን ዝበሃሉ ዘለዉ ከም ዝናበልካ ከመይ ጌርካ ኔጎሽት ክትገብር ትኽእል ናይ ብሓቂ ዘሕዝኑ እዮም more bombs, more aggression, more victims, another tragic night in Ukraine ስለዚ again መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ካብ ዲፕሎማሲ ርሒቆም ኣብ ባእስን ፈኸራን ፀርፍን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ብከምዚ ክሳብ መዓዝ ክቕፅል ይኽእል እቲ ኩነታት we don't know again እቲ ኩነታት ንምትዕርራይ ክግበር ዝኽእል ነገር Company Maxar Technology says it has suspended Ukraine's access to satellite imagery in line with the Trump administration's instructions, images Kyiv relied on for defense and strategic planning. Ukraine is also suffering setbacks on the battlefield. Russia says its forces have retaken 3 villages in its Kursk border region. Moscow is seeking to cut off supply lines to thousands of Ukrainian soldiers inside Russia. As residents in Donetsk salvage what they can, Ukraine's So ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቦታ እዚ ነቲ ሰፕላይ ላይን ነቲ ካብ ዩክሬን ዝመፅኦም ዝነበረ ናይ ሎጂስቲክስ መንገዲ ክቆርፅዎ ይብገሱ ከም ዘለውን ኣብኡ ብዙሕ ሰራዊት ግዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢዱ ዝህብ ኢዱ ክህብ ተዘየለ ግን እቶም ዝዋጉ ድማ ግዳይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዛ ቦታ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ዩክሬን ብዙሕ ስዕረት ዘምፀትላ ቦታ ምዃና እያ ትንገር ስለዚ it's just crazy as ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ Russia claims to have taken 3 villages from Ukraine in the Kursk region. What do you know about the situation there? Right, Jared. So from what we're hearing, the situation is very serious for the Ukrainian soldiers there in the southern Russian Kursk Oblast. From what we understand, there are roughly 10,000 Ukrainian soldiers, some of the more experienced, some of the better equipped Ukrainian soldiers that are now risking being cut off from the rear, being cut off from Ukrainian territory. So ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሓደ ካብቲ ሕማቕ ጠላዕ ዝተኻየደ ዝብልዎ ዝነበሩ ሕማቕ ጠላዕ ምክንያቱ ብመሰረቱ ወታደራዊ ብቁዕ ወታደራዊ ስልቲ ከም ዘይነበረን ኣብ መወዳእታ ድማ ንራሽያ ንዩክሬን ንሰራዊቶም ትቐንዲ ግዳይ ክገብሮም ዝኽእል ምዃኑ ዝነገር ዝነበረ እዩ and that's exactly what we see right now ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ሕጂ እውን ክቁረፁ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ግዳይ ናይ ምዃን ተኽእሎም እቶም ተኣው ተሪፎም ዘሎ ሰራዊት ወላ ሓንቲ እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ንዘይብሉ ቦታ ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ዘይብሉ ቦታ ናይ ራሽያ እዮም ሒዞም ዘሎ ንእሽተይ ቁሸት እዮም ንእሽተይ ቦታ እዮም ሒዞም ዘሎ ነዚ ቦታ እዚ ንምሓዝ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብዙሕ ግዜ ነቐፌታ ወላ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብሚድያ ይኹን ብካልእ ነቲ ተበግሶ ናይ ራሽያ ነዚ ናይ ዩክሬን ብዙሕ ግዜ እዮም ነቒፎሞ እቲ ኣብኡ ዘጥፍዎ ዘሎ ሰራዊትን ሎጂስቲክስን ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ተዝጥቀመሉ ዓብዪ ለውጢ መምፀአ ነይሩ እዮም ዝብሉ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ዩክሬን ዝወሰንዎ ኣይኮነን ኔቶን ጀነራላት ናይ ኔቶ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ዝወሰንዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኩናት ተመክሮ ከም ዘይብሎም እውን ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ እቶም ነቲ ኩነታት ትፈልጡ And risking being encircled by Russian troops. Now, just to give you a little bit of context, the areas that are now occupied by the Ukrainian forces in the Kursk Oblast were taken in a surprise attack in August 2024. It really served as a boost for morale back then when a lot of other things on the front line were not going very well. And the hopes of the Ukrainian leadership was that perhaps the Russians would send troops from other parts of the front line, take pressure of other parts of the front line to try to take back these territories, and additionally use these occupied territories in Russia as a bargaining chip in upcoming negotiations. But the Russians were able to send fresh troops in there. They've been sending a lot of North Korean troops in there from what we're hearing, and have been gradually chipping away at the Ukrainian held territory now. And it seems that at some point, should the situation continue as is, as Syria
So it was a miscalculation بوجن يوكرين استجبرت كونتات تي بعبيو دما أبزوان زي تي كونتاتنا يوكرين أبزجدة عزقتي وسيدوا خمسة ليو زنجر استراتيجي ني روسيا بفليت بلا جنبارت هتكا كابتو قد ما جنبارات ناي مبرغ وجن وسيدهم سراويت نبتبوتات نكلا خلكم وتيوم نيرودي استراتيجي كاو منقصاص بوجن يوكرين أما خارتان انتقوني روسيا زغوني يقول منقصاص جبرتن عبي مريت سلزلهم يمشوا بودحان بعيرن بمثالات يمكن كلا خلهم نغلي نخين كساقسو تخالد ما قصيل نخالد بفتح نقبرلو نحنا عندي أبت مبرقاو بوتاي تقد سنة مبار أبي استراتيجيكاوي مانيفر جيرم استراتيجينا عربا عالم ناينيتو ناي روسيا completely أبت نساتهم زقبرلو مس أودي كأتوي كالو سلازتا زقعتوا قد سراويتنا يوكرين بعليا أتوال مالتيو it's a very very sad reality كن زبهال كايلن تكونتات كبيري زلو تكوينات نبى حق زحزني من البعض زي ترخيمنا سنهلنا تبريزنا خرية كفتنينا هجي أبتي كاليت ريبورت ونيرات نبخال ميديا زرهبكوا. Effects of the United States stopping to share its intelligence with Kyiv's military officials. Well, indeed, that was what Ukrainians were fearing, that with the stopping of U.S. Sharing of its satellite imagery, it would be more difficult for the Ukrainian air defense to spot Russian military movements, including when they launch bombs. And you were mentioning Dobropilya. What happened last night over Dobropilya was that 2 missiles and a drone were thrown at residential buildings in the city center of So كم زبلوا زلوا تي ناي أمريكا وسيلات زلا سجمتي ناي مسائلات نتي سلة وحبريتا كمون أسوارات يوكرين محبطة مبالا وتيتناتو زي جنرية زلنا ناي روسيا سفز غنا متقعدات أبني قبل السيفيلا ويا من شجر كفتر جميع رقم زلوا ينا نقدر لنا جنبها فشا هي وتنا دك سبات أزيك بوري كنزقة حما كينات مخانقة مجنزابي اللي نراشا بزخوني خم من قدك سلام تخليق قبل السيفيل بزلوا تنقاقن كبري قبوا ميحكنا مزرعة مخنياتو عمل على سيفيل تنقع غزي بالكوينات بقازة سلازرانا انتايك مسل كم زخل كله رينا لنا سلازراشا مستغلو قلت 300 مسائل دربيهم بحال كله عمل على سيفيل زورد حلاوة سيفيل وسي سلازلو كتبل تخليقا جن ولا بتكتماتات كالوني تكوسيه ما بتنورمال كتماتات تزبزهم بطل زلو أبت critical infrastructure زلو زلو نساتب أوي تكوسيه جن كم تزد اللي كم تي عقبنا يتزدو كسوه بزو السبعي قداني زي وانت انتاقا خمسة لو تريخا قن يا سبس قداقنا لو نايب حق حزنا كايت سيبيلا وسب فلايك وقدا كله زحزني وخونا يقبوني قن it is what it is كوينات تطو قبليزا لو تطو نخيب الدماء قدامي انكفات كوين زول حيلي ايروبا زبالي زي ايروبا زبال حيلي تطو كساب زي تعالي كبيري كخون مهناتو حركة بتنا تكونتات زقالت زول حيلي اتينا إيروبا زبهال نتكوينات كراسنا مركز حلي تفتن يلا نتكوينات زي عمودة تتوقع بلوزخ حيل انتو لحد حيل تراي نسدما نا أمريكا حيليو أمريكا انتاي وسنو وسقريت أمس انتاي وسنو إيروبا خانتاي كقبري يقولوا سكنا بأمريكا نسكرج. Reports Donald Trump is considering a major shift on NATO policy. This is a shocker. Not defending NATO countries that are attacked if they fail to meet defense spending targets. This is something he said before. Also this week, Trump stopped sharing U.S. intelligence with Ukraine and blocked military assistance to the country. Here is the president yesterday defending Vladimir Putin. انتايوم يزولو زلو مسيلكم تي ليبرال ميديا بأمريكا زلو أنصار دونالد ترامب زخون ميديا مالتي انتاي زبل زلو دونالد ترامب نتوب عبالاتنا نيتو بفلاي نتزقبا نسوز بلو 5% نجري بناتكم كفلي له كندو عقن كافلو زي قالوا حدا كان تقاتي مام ككلا هللهم كم زي كونه يجلس كم زلو يزنقر زلو أو سبرايز زلان تاي زي زقرمالو دونالد ترامب كتم مراتو عصبي استزاربا مندي أنا ناينيتو أبالي زبل نتي زقبا باجت أرتيكل 5 انتاي زبلنا يا نيتو زخونت هاجرت تحريما بمول أن متين كحجزا خمسة لون أرتيكل 3 دما نفسه كف هاجر ناينيتو زعكل عدكن سنت تكبر كم زلوا يزبل سلازي نتارتك الثلاثة اندحر زي فتسم كوينو نتزاز نايتي نيتو اندحر زي فتسم كوينو كنا كلا خلو لد ما قدرت يبلنا يدول دلو دونالد ترامب زخا حدش نقرا يكون حدش حساب يكون قديمو تحتيتو قد ممراتو هو بعد الدينفولت بمبال ملي سلم يوروبيان چاو له كاف شعوق ساب حجي ولا حنتي قبرون لذي دونالد ترامب actually one of the best presidents لمتاي حما يكون طبق مبصع زاتو ز تكبري حزب خمرته خلو مبصع زاتو يتكبر له كساب حجي
እዚ ንኣሜሪካውያን ኣገሪሞም ዘለሲ ምክንያቱ ሓሶት መራሕቲ ስለ ዝነበርዎ መብዛሕትኡ ግን ዘይፍፅሙ መራሕቲ ስለ ዝነበርዎ ዶናልድ ትራምፕ ንፍተዎ ንፅላዮ ደስ ይበልካ እዚኣ ክገብር እየ ዝበለን ኩለን ይገብረን ኣሎ ዳስ ዋይ ጫቕ ፈጢሩ ዘሎ ብደረጃ ዓለም በላ ብደረጃ ኣሜሪካዊ ስለዚ እቲ በይዝናቱ ድማ ብኸመይ ዝፈጥዎ መብፅዑ ዘተግብር እዩ እዚኣ ክገብረልኩም እየ ኢሉ መብፅዓ ስለዛቶ መሪፆሞ ይገብረን ካለ ኩለን ሰብ ይፍተዎ ኣይፍተዎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዶናልድ ትራምፕ ሰብ ዘኽብሮ መብፅዑ ዘተግብር ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ is bombing Ukraine. Do you still believe him when he tells you that he wants peace? You know, I believe him. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine. And Ukraine, I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. Joining us now is former CIA Director John Brennan. He's an MSNBC national security and intelligence analyst. The fact is they do have the cards. So እንታይ እዩ ይብል ፀኒሑ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ከመይ ጌርካ ኣሚንካ ኔጎሲዬሽንስ ትሰርሕ ኣለኻ ወይ ተብል ኣለኻ ምስ በሎ ይኣምነ እያ ምስ ፀገም እውን የብለየን እጅ እውን ፅቡቅ ንረዳ ኣለና ንዓይ ከቢድኒ ዘሎ ወይ እውን ፅቡቅ ገይሩ ኣብ ስራሕ ፀገም ፈጢሩለይ ዘሎ ዩክሬን ዝበሃል ሃገር እዩ ባይ ዘ ወይ ራሽያ ድማ ቤላ ጌራ ትጭፍጭፋ ማላ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ድማ ብከምዚ ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ እዩ ዝብል ዘሎ ኣንታ ዘራርባናቱ ግን ናይ ዩክሬን ፍሉይ ድንጋፂ ከም ዘይብሉ ወይ ፍሉይ ደገፍ ክህብ ንዩክሬን መደብ ከም ዘይብሉ ዘስምዕ መንገዲ ብዘስምዕ ቋንቋይ ክዛረብ ፀኒሑ ስለዚ እቲ ሊበራል ሚድያ ወይ እውን እቲ ናይ ዲሞክራቲክ ሚድያ ኮምፕሊትሊ ኣእምሮ ክስሕት ቀሪቡ ዘሎ በዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ምክንያቱ ንዓታቶም ናይ ግሎባሊስት ኣተሓሳስባ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኩሉ ግዜ ክነፃፀሉ ዘይብሉ ሓደ ኣካል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ኣተሓሳስባ ናቶም ንክሰብር ዝመፀ መራሒ ስለ ዝኾነ ከፀልሎም እዩ ዝደሊ And that's probably the thing in this, Director Brennan, that is the most offensive because how do you know they have the cards? Because it's 3 years and Russia still doesn't own them. Russia still has not taken Kyiv. Russia still is trying to figure out strategically how to do it. And now they found the useful idiot to help them in the Oval Office who's going to parrot that crazy. ስለዚ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዩክሬን ካርድ ኣለዎም ኣብ ኢዶም ካርድ ስለ ዘለዎም እቲ ኩናት ንሰለስተ ዓመት ክቅፅል ፀኒሑ ስለዚ ካርድስ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እጂ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብፍላይ እቲ ሊበራል ሚድያ ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ኣብ ዲናየልን ሓሶትን እዩ ዝነብር ዩክሬን ቤና ዓቕሚያ 3 ዓመት ተቃሊሳ ምስ ራሽያ እንድሕር ኢልካዮ የስቃለሱ ነይሮም 50 ሃገራት ክሳዕ ኮራርምቶም ስለ ዝዕጥቕዎም ዝነበሩ እዮም 3 ዓመት ክቅፅሉ ክኢሎም this is pure fact ولا حنت موساغن متواين زي اللي حكي 3 عامات كقالسو زخالو حسابنا مودات كل زد اليوم زي اليوم ببليونات دولارات كحجزهم سلا صنعين بر كل تصومنا يمغبرون يرم اذا حجزت زي نبر جنعو انتايو كل تحجزوا سيتكا يوكرين نعو سيداون انت راشا تطوكت بالمقاله اجي كل عينت كويناتيغا بتحاده كل زكال اصوارنا هبوم كل بنيو من راشا كل زكال مع سرتتات اجدا عصوا كبا صقطي انقفات كل عينت صقط دما بلع الراشا نغبركا 3 عامات قاليسكا تعوتا تخنا راشا كتسلبريت تقبر زلوا نمولو معرابا عالم بحاجه تغرابي بيوكرين غير متيوم ولا حد تخبري قالوا this is a very very historic moment نعتقد and do what we saw happen to Zelensky in the Oval Office last week. What is it that our allies need to do at this point to do the workaround? Because you and I know, I've done a little work in this, you've really done work in this space. You know everybody's got, okay, let's turn the page, let's go to, plan Z. You know what they got. We know, right. So what do the allies do right now? We're starting to begin to see some of that in the rhetoric that's happening. We had, a couple of members of the Ukraine's call. حجي تحت انتايا اتوم كالو تغراتاي كغبر يقولوا تكونتات نريو لنا يوكرين حدغا ودي قوالو امريكا دما تقلالا انصار اوروبان انصار يوكرين تخيد كم زلا نري لنا سلازتن كالو تغرات انتاي كغبر يقول انتاي مفتعينا دي اللوازم Over the last 3 years, Ukraine has been able to withstand a much larger military, the invasion of Russia, because of U.S. weapon systems, U.S. logistics support, technical systems, and intelligence. And intelligence has been the lifeblood that has allowed the Ukrainians to understand exactly what the Russians are bringing after them. So the Europeans now recognize that U.S. reliability as an ally and support for Ukraine is vastly eroding. And so therefore they're trying to step up. Now they don't have the same type of capabilities that we have, either in terms of weapons production or intelligence capabilities. But what I'm pleased by is that I see the European leaders are
galvanizing themselves in their countries in order to lend the support that they ሰብ ሓፈሻ ተራ ናይ ካብቲ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ዘይኮነ ተራ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ዓብ ከም ዝነበረ ብፍላይ እቲ ናይ ስለያዊ ሓበሬታ ብሳተላይት ብቴክኖሎጂ ዝወሃብ ሓበሬታ ኣመና ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብዘይ እሱ ምዕራባውያን ሃገራት ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ነዚ ዓቕምታት እዚ ናይ ፅዋር ይኹን ናይ ስለያዊ ሓበሬታ ከም ዘይብለንን ስለዚ ኣሜሪካ ነዘቶ ከተብሎ ከላ ብቐሊሉ መተካተናቱ ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ግን ተስፋ ዝህብ ድማ እቶም ኤውሮጳውያን ሃገራት ይንቀሳቐሱ ስለ ዘለዉ ይናበሉ እቲ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሓፍኮፍ ፅቡቕ ምዃኑ ወይ ገለ መለ ክዛረብ እዮም ትፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ኣገይ እቲ ሊበራል ሚድያ በቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ኣመና ጉህዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ግን እዚ እቲ ዝቐለለ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚ እቲ ዝቐለለ እዩ እቲ ሚድያ ንባዕሉ ኣብዚ ኩናት እዚ ዓብዪ ተሓታትነት ዘለዎ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ንኽናዋሕ በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ዩክሬናውያን ንኽፀንቱ ዝገበረ እንተሎ ሚድያ እዩ ዩክሬን ትዕራ ኣላ ዩክሬን ክትሕገዝ ኣለዋ እናበለ ኣብ ጎኒ ዩክሬን እናዘመረ ነቲ ኩነታት ከም ዝነሃሃር ነቶም ፖለቲከኛታት ድማ ፀቕጢ እናፈጠረ ዳርጋ ነቲ ኩናት ንምቕፃል ዓብዪ ኣጀንዳ ዝገበረ እንተሎ እቲ ሚድያ እዩ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኩናት ቋንቋ እዩ ዘሎ ፅንሂልና ክንሰምዖ ኢና stepping up economic assistance, military support, and they're talking also about providing military troops that could be inside of Ukraine under some type of arrangement, whether it be a ceasefire or whatever else. So I think the European countries are on the front lines. They recognize that Ukraine has been doing all this fighting on their behalf and on our behalf over the last 3 years, and they're not going to allow the Ukrainians just to fold. Right. They're going to do everything possible because እንታይ እስከብል ኣሎ እቶም ኤውሮጳውያን ዩክሬን ኣብ ክንዶኦም ትዋጋ ኣላ ስለምንታይ ኣብ ክንዶኦም ትዋጋ እንታይ ስለ ዘሎ ኣብ ክንዶኦም ትዋጋ ምክንያቱ ናቶም ኣጀንዳ ብመንገዲ ዩክሬን ጌርካ ንራሻ ምድኻም ስለ ዝኾነ እዩ every time they told us ከምኦም ዝብሉ ነይሮም ምንታና እዮም ዝዋግኡ ዘሎ ክብሎ ከለዉ እቲ ኣጀንዳ መሳኪን ዩክሬን ንኣጀንዳ ናይ ኤውሮጳ ንዩክሬን ንራሻ ንኸዳኽምሎም እንተኽኢሎም ክስዕሩሎም ፋሕፋሕ ንኸብልዋ እንተደይክኢሎም ድማ ንራሻ ከዳኽምሎም ትበደብ ነይሩ ኣይሰለጠን ድማ እሱይ ድማ ኩሉ ቢልዮናት ክሳራታት ናይ ገንዘብ ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ገለመል ኣጋጢሞም ዘሎ ካብቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ሚስ ካልኩሌሽንስ ዝብገስ እዩ ኣገይን እቲ ፕላን ናቶም እንታይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ብካልእ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብፍላይ እዚ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ዘለዎ ፀገም ድማ ኣብኡ ክንሰምዖ ክንፍትን ኢና እስከ ስምዕዎ ኣብዚ my ignorance is it mostly government owned or government controlled? Well, it's both, but it's some of government owned, but much private owned. But there's a very strong narrative control. That is very few that deviates from the narrative. So we create all these narratives from the beginning. That, for example, this was unprovoked invasion. This is very important because once it's unprovoked, it means that the Russians are. The Professor Glenn Deason, Norwegiawi, ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዙሕ ተዛረበ እዩ እንታይ ለሓቲትዎ እንታይ እቲ ሚድያ ናይ ኤውሮጳ ኩሉ ናይ መንግስቲ ድዩ ኮይኑ ሓደ ዓይነት ዝዛረብ ዋላ እንታይ ፀገሙ ኢሉ ሓቲትዎ ኖ ናይ መንግስቲ ዝውንኖ ኣሎ ግን ፕራይቬት ካሎ ግን ዓብዪ ናይ ናራቲቭ ኮንትሮል ኣሎ ናራቲቭ ማለት ድማ እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ኮንትሮል ኣሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ኣገዳሲ ኮንትሮል ነይርዎም ንኣብነት ኩሉ እቲ ሚድያ ብዘይ ገድስ ናይ ፕራይቬት ዲ ናይ መንግስቲ ክድላ ዘለዎ እዚ ኩናት እዚ ኣምፕሮቮክድ እዩ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ዝቕስቅስ ሓይሊ ዘየለያ ነቲ ኩናት ጀሚራቶ ዝብል ዘረባ ትጅምሎም እዚኣ ከበሮ ዝና ክትቀደና ዘለየ ዘረባ ኣምፕሮቮክድ ዎር ዝኾነ ይኹን ቅስቃሴ ከይተገበረሉ ላይክ ፑቲን ዜሮ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ንዩክሬን ወራር ጀሚሩ እዮም ዝብሉ እዚ ከዓ ፒውርሊ ሓሶት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ሓሶት እዩ እዚ ምክንያቱ ከም ሕሱም ቀስቂሶሞም ራሽያ ድማ ብዙሕ ግዜ ለሚና ፕሊዝ በጃኹም እዛ ይትግበርዎ ኔቶ ናብ ዩክሬን ክመፅእ የብሉን ኣብ 2,000 ጀሚሮም ይልምኑ ነይሮም እዮም ፕሊዝ ኣብ ዘይትምፁ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ሴኪሪቲናትና ስጋት እዩ ዩክሬን ሳና ሰፊሕ ዶብ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ታትያ ኔቶ ኣብ ኣፍንጫና ክመፅእ እዩ እዚኣ ከዓ ኣይንቐበላን ኢና እዚኣ ዓባይ ቀይሕ መስመር ናትና ክስገር የብላን ይብሉ ነይሮም ስለዚ ኩሉ እዚ ክስገር ኣብ 2014 ድሮ ተፈቲኑ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ህዝቢ ዝመረፆ ኣሜሪካ በዓላ ዕልዋ ጌራ ከም ዝኣለየቶ ደንቀና ክዘውር ቀኒቲ ሓበሬታ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣምፕሮቮክ ዝብሎ ዘሎ ራሽያ ወላ ሓንቲ ከይተተንከፈት መፅያ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ጌጋይ ንዝበሉ እናዓፀኻ እናለኮትካ ትኸይድ ማለት እዩ are just opportunistic. They were just looking for a territory, and now it's dangerous to have negotiations because we'll just reward it. So this is everyone kind of has to fall in line with the narrative, irrespective of being government or private. Otherwise, they will be accused of being puppets of the Kremlin. Were you surprised at the gathering, the immediate gathering in London, the Sunday afterwards, convened by Prime Minister
Starmer and the near unanimous. As I said, we'll leave out Italy and we'll leave out Hungary and we'll leave out the neutrals, Switzerland and Austria. But the near unanimous condemnation of Putin and at least stated, I don't know if it's real, willingness to provide security support for Ukraine. Did any of that surprise you? ሕጂ ድሕርቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘጋጠመ ድራማ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ዘለንስኪን እቲ ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ ኢሚድየትሊ ኣብ ሎንዶን ምእካቦም ኣገሪ መካዶ ምክንያቱ ከምዚ ኢመርጀንሲ ሚቲን ኢሎም ነቲ ከምኡ ከጋጥም ከም ዝኽእል ፕላን ዝነበሮም ዝመስሉ ኢሚድየትሊ ኣብ ሎንዶን ከም ዝተጋብኡ ብኡ ገይሮም ድማ ንራሽያ ምኹናንን ብናቶም ሓሳብ ዋላ ግብሪ ክገብርዎ ደማ ይገብርዎ እንተዘይተፈልጠ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ንዩክሬን ክንህብ ኢና ዝብል ዘረባ መሃቦም ብጀካተን ውሕዳት ጣልያን ሃንጋሪ ስዊዘርላንድ ከምኡውን ኣውስትሪያ ነዚአን ኣውፂኻ ካልኦት ኩላቶም ሙሉእ ብሙሉእ ብሓደ ኮይኖም ከም ዘጣቅዑ ኣብዚ እስከመይ እዩ ትናትካ ገንዛበ እዚ ኣገሪ መካዶ ይብሉ ኣለዉ No, they've been saying this for 3 years. They say they stand with Ukraine, but in this instance, it means to prolong the war, even though the majority of Ukrainians want negotiations. So it's a very war hawkish, a lot of war enthusiasm, but it's always dressed up in benign rhetoric about helping Ukrainians. But we said we helped Ukrainians all along since, we toppled the government in 2014 against the will of majority of Ukrainians. So when we sabotaged the Minsk agreement, which most Ukrainians wanted implemented, when we sabotaged the Istanbul agreement. So time and time again, we always frame it as helping. So this helps to shape the narrative. But I wasn't surprised by the statement, but again, it's very superficial because there's nothing to back this up. They just come together, they take a photo, and they say how great this is. That we stand strongly with Ukraine, but there's nothing behind it. They don't have the weapons that the Americans have, the logistics, the intelligence, the satellites. So there's not much that can be done without Americans. And I also don't think the Europeans recognize that. ብሓፈሻ ንዓይ ዘገርም ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ዝገበርዎ እዩ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኣለና ካብ ዝብሉ ካብቲ ኩነታት ካብ ዝጅምር እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ክኸይድ ከሎ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኣለና ንዩክሬን ንሕግዝ ኣለና ብዝብል ምስምስ እዩ ስቃይ ናይ ህዝቢ ዩክሬን ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ ዩክሬን ብስምምዕ ብዘተ እቲ ኩነታት ክዕፀ እዩ ዝደሊ ዝበፅሕ ህዝቢ ዩክሬን ነዚ ኩናት ዝደልዮ የለን ክደልይዎ ኣይክእሉን እዮም እምበር መዓት ህዝቢ መዓት መንእሰይ ዝቐትለሎም ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ዩክሬን ኣይደልዮን እዩ ንሳቶም ግን ነቲ ሓበሬታ ዝወፅእ ከም ዝደልዮ ገይሮም ናምፁ ነቲ ሚድያ ስለ ዝቋፅርዎ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ስለ ዝቋፅርዎም ኩሉ ግዜ ነቲ ዩክሬናውያን ንኩናት ከም ዝደልዩ ዘለዉ ንሳቶም ድማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ዩክሬን ኮይኖም የተባብዕዎም ከም ዘለዉ ሞራላዊ ግዴታ ከም ዘለዎም እዚ ኩናት እዚ ናይ ሞራል ኩናት ምዃኑ ኣብ መንጎ ሕማቕን ጥዑይን ምዃኑ እናገበሩ ነዚ ኩናት እዚ ክሳብ እዚኣ እዋን እዚኣ ኣፅኒሖም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናቶም ዝነበረ ብመሰረቱ ኣብ ጌጋን ኣብ ሓደጋን ዝተመርኮሰ እዩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኣጋይ ንዩክሬን ንጠቕማ ኣለና እዮም ዝብሉ ንዩክሬን ግን እቲ ዝዓበየ በደል ኣብ ልዕሊ ዩክሬናውያን ይፍፅሙ ከም ዘሎ on the Europeans in the future. Do you think these European heads of state or elites, however you want to characterize them, so I'll throw in the people that run the media as well, and appreciate very much your characterization of them. Do you think they go to bed at night wondering and worrying if Putin's going to attack them, attack their countries? Well, it's hard to say. We have this ሕጂ ብሓፈሻ እቲ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ወላው ካብ ኣፎም ብዙሕ ጠራራ እንትበሉ ብተግባር እውን ክሕግዙ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ኣይኮነን ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ሳተላይት ዓቕሚ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን የብለዎምን ስለዚ ብኣፍካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንዩክሬን ኣብ ሓደጋ እዮም ክእትዋ ዝኽእሉ እምበር ከትሕንዋም ዝኽእሉ ይኮኑን እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ሕቶ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ብሓቂ እዞም መራሕቲ ኤውሮጳ ከምቲ ብኣፎም ዝብሎ ዋላ እቲ ሚድያ ዝብሎ ሲ ራሽያ ሓደ መዓልቲ ነዘን ከተማታት ናይ ኤውሮጳ ክትወረን እያ ኢሎም ጥቃስ ለይቲ ዘይብሎም ይሓድሩ ማለት ድዩ ከምኡ ስምዒት ኣለዎም ኢልካ ዶ ትሓስብ ይብሎ ኣሎ ማለት ብኣፎም ንሳቶም ከም ዝራሽያ ድሕሪ ዩክሬን ናብ ገለ ሃገር ኤውሮጳ ክትከይድ እያ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ which is ዝኾነ ይኹን ንዕኡ ከረጋገፅ ዝኽእል ጭብጢ ግን የለን ራሽያ ናይ ከምኡ ዓይነት ድሌት ከም ዘለዋ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ የለን በንፃሩ ከማን በንፃሩ መብዛሕቲ ሰብ እቲ እንደራ ኣካይዳ ናቶም ክርኢ ከሎ ራሽያ ስታ ኮይና ስጉምቲ ዘይትወዘለ ነዘን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እዩ ዝብል ግን ራሽያ ስትሪክትሊ ፕላን ናታ ኣብታ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብታ ምብራቕ ናይ ዩክሬን ቀንዲ ኣብቲ ካልእ ከተማታት ናይ ዩክሬን ትሃርሙ ዘላ እውን ኣብኡ እቲ ሎጂስቲክስ ካብኡ ስለ ዝብገስ ዘሎ ተፅዋር ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣብኡ ክትሃርሙ ኣለካ ዝብል እዩ It's a very strange way we look at the Russians. Either they're always hopelessly backwards, or they can't take a single village, or at the same time, sometimes they're also overwhelmingly powerful and they can roll across Europe at any time. So I'm not sure if they're ignorant or deceitful, but either way, I'm leaning towards deceitful because if they really believe that
Russia threatens to invade, Poland or rest of Europe, then surely this would have been reflected in the military budgets. There hasn't been much efforts to arm Europe, so I don't think it's serious. I think it's more a narrative used to prolong the war, because most of the narratives which are thrown in the media. ناين أنا تزربات حتوناتو رشا تم مرحتنا أوروبا ناي بحق دكاسليتي ديبلوم يحضروا دخون زبلنا حسوتي كدنا أقولي لهم ناي بحقكم ده حسبني يروم تزخون نيروم تباجتناتهم كذا لعلم قبر ونيروم قد أمنت رشا زخون يوم تبقى سكتو سديا زبل من السلا زي بلهم كسب حجي زخون يقول ناي باجت لو تون كقبري كعلون زي بمال حسوم نتي بروباغندا حطهم يلوم ينبر كابل بي رشا تهرمم يا يلوم حسيو ما يفلطونيهم يزبل زلو عند إذا تخكلني حبريتا حق نزلوا زرباوني اسكهج بوغن نملس ناب بوتين ناب دونالد ترامب. Give me a second. Our next story is from Germany, around the US airbase of Ramstein in southwest Germany. Many people have watched with alarm as US President Donald Trump casts doubt on America's future military presence in Europe. You see, for decades now, locals have endured the roar of fighter jets and have forged close economic and cultural bonds with many of the 50,000 American military personnel and their relatives living there now. Now, Germans are struggling to imagine the town without the US base. They say that if the US pulls the plug, everyone will be socially destroyed. Listen in. I would say that they play the economic role here in the region. Because if they pull the plug here, then we will be socially burnt here. That has to be said quite clearly. So انتهي بحال زلو تي امريكا اب جرمن ابي وتحضروا بيس كم زلوا اتم سراويت دما اكل نايت حبرتسب او زلو مخانو من ስለዚህ اتقطب نايت حبرتسب او زلون ابي اقداس نزلو بتاي وتحضراوي ጸጥታዊ አካይዳ ናይ አሜሪካ ናይ አውሮፓ ዘሎ ጽልዋት ራይደ ኮነ ሎካል ኢኮኖሚ ኣብ ጀርመን ኣብቲ ከተማታት ድማ ክሳብ 50,000 ሰራዊት ስለ ዘሎ ንሱ ዝፈጥሮ ዝነበረ ናይ ህይወት ናይ ቢዝነስ ኩነታት እውን እንትኾነ ነታ ዓዲ ዓብይ ሓስያ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ ስለዚ ብዓብዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዞም ሰራዊት እዚኦም ይወስዶም ዳ ይወስዶም ካልእ ሕቶ እንዲ ግን ኣብ ጀርመናውያን ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ግን ካልእ ኣርእስቲ እውን ኣለዎ Many people are stunned, in fact, by Washington's new stance towards Europe, especially after US Defense Secretary Pete Hegseth warned the NATO allies last month not to assume the US true presence on the continent will last forever. Many Germans, in fact, have long felt a sense of gratitude to the United States, which helped rebuild the country after Nazi Germany's World War II defeat and made the young democracy the location for many key Cold War bases. They say they were shocked to watch last week's White House. أمريكا نبعلا تي وتدروا عقمناتا أكيبا نب كلا استراتيجيكم قصاصاتها تكبر سلدل زلا تي منستر مكلخال حدش منستر مكلخال كم زبالون دحرقينو أوروبا وجرمن نحور كنبري يمزوم سراويتي لو قمت كبر كم زي بلي يمزنا قرو جد كلا كفالنا جرمن دما ما أسكون يوصو خوني زبل سراويتنا أمريكا ما أسكون كاب جرمن يوصو كوصولو زخول من قد خامي جرنا فتر نخل زبل بارتات كم بعد يفدلو لذي از بجرمن كمتي بروباغندا زبال زلو بقى ابزو نبر الصوم يخم تطحنونا زبل نو كابز عندنا كوصلنا لهم مهنياتو سرايتنا امريكا بعدهم كسب زلو لولاونت كم زي بلهم فلطيم كل تي منقسس قبرو نجر بس اللي خمس فلطون مطلافن كاله نجراتن قبرو خمس وعلي فلطيم سلازي سرايتنا امريكا وش تقعديو سلام كم صار كاترا يكونن حوم كزرال كخمس غم فلاتن مجنزامن ادلايو بزو بنريه زلنا كلتات ግን እቲ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ በፅሒ ለብዚ ያስቀስምዎ ምንጭ heard from our Europe editor a little earlier talking about what exactly has been happening in Brussels, but just in terms of actual concrete measures, can you explain to us what is likely to come out of this summit overall? What is surely very important is the relaxed budgetary to enable the... أنا براسلس كتاها خبوز قلنا يونايت مكلخالنا أوروبا نمعباي ويون مغيار تقبر زنبري exactly وي كان بتشبوت انتاي كقبريهم تسمامي عمزلو وي وانتاي كقبر نزبلو وزلو again جبوت نقري يلم كل جزي تأكيب كاس لمسأل حركات مقبار حفكوف مبال صحفات موسعة دا يكوينو جبوت زغونة وساني كقبر هاي تراين من البعض أبز حجز قبرو وزلو ناي موداتا كم زناي موداتا كونتات كوينو سلزلو قالي أقداسي وساني وستخونو زبل زربالو قن نتباجت تنهجرات أبب هجرن سقبتنا خواستا نتصور زخونة بوليسي كمون دفيت كابت كوميشن كمتسان كم زخلي زنقار زلو إذا ما
ያ እቲ ኩነታት ከምቲ ብኣፎም ዝብልዎ ተኮይኑ ዘረባ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ግን ኣገይን ወላ እቲ ኣባላት ሃገራት ኩላቶም እውን ኣብዚ ኩነታት ዝተሰማሚዕና የለዋን ጉዳይ ናይ ኩናት ገዲፍና ጉዳይ ናይ ዲፕሎማሲ ንምረፅ ዝብሉ ሃገራት እውን ኣለዎም እዮም እንታይ ክገብራ ኣለውን እንታየን ክገብራ ዝኽእል ኣብዚ ኩነታት እያ ትብሎ ዘላ ምክንያቱ ኩለን ሃገራት ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለዋ ወላ እውን እተን ኣባላት ሃገራት ኩላተን ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለዎን ማለት ኣይኮነን ከምኡ እውን እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናይ ኩላቶም ብሓደ ዓብ ፋብሪካ ኣይኮነን ሓደ በብወገኑ ገለ ካብቱ ገንዘብ ኣብ ሃገሩ ኢንቨስትድ ንክኸውን እዩ ዝደሊ ስለዚ ብዙሕ ኮምፕሌክሲቲ ዘለዎም ኤውሮጳ France versus Germany. The battle for Erdogan's favor and the 150 billion euro European defense between France and Germany over the European Commission's proposal for a 150 billion euro investment in European defense. Whether these funds should be exclusively reserved for EU-based defense industries, or if they should also benefit non-EU partners, including Turkey. According to the Financial Times, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has already expressed interest in participating in Europe's joint defense. ሕጂ 150 ቢልዮን ዝኸውን ዶላር ካብቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክመፅእ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ኣበይ ኮይኑ ንመን ክወሃብ ይግባእ ፈረንሳይን ጀርመንን ተን ቀዳሞት ዓበይቲ ሃገራት ክኾና ከለዋ በዓል ቱርክ ድማ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለወን ኣባላት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካ ስለዘይኮና ካብዚ ባጀት እዚ ክወሃበን ይግባእ ዶ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ርግፀኛ ኤርዶዋን ናይ ቱርኪ ገንዘብ ኣላታ ዝበልዋ ከም ብፍጥነት ትመፅእ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ኣብ ገንዘብ ዘለዎን ዲል ዘለዎን ረብሓ ዘለዎን ቱርኪ ምስ ሸይጣን ክሰርሕ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ሕጂ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ዕድል ክወሃቦ ይሓትት ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ድሮናትን ገለን ኣገዳስነት ዘለዎ ምዕባለ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣፅዋር ስለ ዘሎ ኣብኡ እውን ኢዱ ክእቱ ከም ዝኽእል ካብዚ ባጀት እውን ክረክብ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ኻንዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ነቲ ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ብቅዓት ናቱ ናይቲ ሃገር እውን ክሕይለ እዩ ቱርኪ ከምዚ ዓይነት ነገር ምርካቡ ድማ ንኣፍሪቃ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ብብዝሒ ኣፅዋራት ናብ ኣፍሪቃ ዝሸዩ ዘሎን እቲ ኩናት ናይ ኣፍሪቃ ካበላሽ ዝኽእል ሃገር ምዃኑ ንፈልጥ ስለንፈልጥ Defense efforts, given Turkey's strong military industry, a divided Europe. Last week, European Commission President Ursula von der Leyen. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብዚያስ ከንመለስ Sensitive intelligence, human source intelligence, technical collection capabilities, and other things to the United States, especially since Trump is cozying up to Vladimir Putin. Who knows what the Trump administration might do in terms of providing insight to the Russians about what intelligence capabilities Western nations have? Didn't someone from Donald Trump's administration ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚያ ንምንታይ ይምልስ ነይሩ መስለኩም እዚያ ሕቶ እዚያ ጥራይ መሊስዋ ስለ ዘሎ ዝስምዕዎ share less intel with the United States because of concerns our allies are weighing the move to stop sharing intel with the United States because of concerns about safeguarding foreign assets whose identities could inadvertently be revealed, said the sources who included 2 foreign officials. If our allies share less intel with the United States, what does that mean for America's national security? Oh, that's exactly right, Alicia. Intelligence. ሕጂ እንታይ ዝብል ሓደ ሪፖርት ወፂ ነይሩ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ዘለዋ ቅርበት እናረኣዩ ከዱ ስለ ዘለዎ እቶም መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ ምስ ኣሜሪካ ንምክፋል ወይ እውን ሼር ንምግባር ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ወይ እውን ይመርፁ ከም ዘየለውን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቡቲ ይርክብ መጠን ዝቐፀለ መጠኑ ድማ ኣላይድ ፎርስስ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዝኾነ ሃገራት ማለት እዩ ኤውሮጳ ክኾኑ ይኽእሉ ኣስትራልያ ኒውዚላንድ ካናዳ ስለያዊ ሓበሬታ ንኣሜሪካ ክቡ ይክእሉን እዮም እዚ እንታይ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል ኣገይን እቲ ምምቕቓል ኣሜሪካ ጥራይ ኮኑ ተዓፅኡ ዘላትን ካልኦት ሃገራት እውን ግብረ መልሲ ክባየን እዚ ርክብ እዚ ክብታሕ ከሎ ድማ ንዓለምና እቲ ዝበለፀ ሰላም ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ምክንያቱ እዞም ክልተ ብሎክስ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ከለዉ ነዚ ዓለም በፅቢፆም እዮም ነዚ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል በፅቢፆም እዮም ምክንያቱ ሳቶም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ብዘራያት ኮይኖም ንመብዛሕትኡ ቁጠባ ንመብዛሕትኡ ሃገር ከንበርክኹን ከበላሽውን ዝኽእሉ እዮም ከንበርክኹ እኳ ንብዙሓት እኳ ክኢሎም እዮም ንባህሊ ኤርትራን ከንበርክኽዎን ኣይከኣሉን ግን ብዙሕ ዋጋ ከም ትኸፍል ገይሮማ ስለዚ ኣገይን ኣብ መንጎም ዘሎ ባእሲ ከም ጽቡቕ እዩ ዝረአ ንዓለምና ሰላምን ርቃትን ኣብ ምፍጣር እውን ጽቡቕ እዩ Sharing is a two-way street with all the countries around the world, the United States allies and partners, about whether or not they to the Yeah, for you, it was like a 3-hour meeting. It was a 3-hour meeting with no one else. Director Brennan asked Which can I just layer in someone? They had that meeting, and then they also had a meeting. Some Trump allies, secret talks with Zelensky's Ukrainian opponents.
So they're working both sides of this thing. Sorry, Simone, back to you. No, you're right. I mean, Dr. Brennan, I feel like this is just, this coupled with what Alicia was just saying about the intelligence concerns that some of our allies have, to me it feels like that the rest of the world is now waking up to the fact that perhaps we need to do things a little bit differently, just like your domestic. وحبش عم تايو زبل زلو تي ناي دونالد ترامب تيم زخطلو زلو أكايدا نبجحات هجراتون شغلو دفتر يوم زبل زلو نتايو سقا دونالد ترامب مس راشا بتدقاقام يراقب كم زلو كنقر كله بقمت على دما مستقاومتنا يزلنسكون يراقب له سلازي مبزحتن هجرات أوروبا درو تطعيم ما يمتنا كايدا محضرنا دونالد ترامب أبتنا ميني كونفرنس ماتيو فري سبيتش بالكومن ፖለቲካናትኩም ድማ ጽቡቕ ካይዳ ይብልኩም ስለዚ መጀመርያ ፖለቲካናትኩም ኣዕርዩ ኢሉ ነቒፎም ምክትል ፕሬዚደንት ስጥራይ ከይከውን ድማ ኣብ ጀርመን መፅዩ ካብቶም ኩሎም ፓርቲታት እቲ ዝተነፀለ ወይ እውን ሕማቕ ፓርቲ ዝብልዎ ጀርመን ኤኤፍዲ ንዑ ጥራይ ረኺቡ ከይዱ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ኦልሬዲ ሓደ ንጹር ዝኾነ ሲግናል ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ሩሜንያ ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ምርጫ እሞ ቤት ፍርዲ ናይ ሩሜንያ ካንስል ዝገበሮ ሕጂ ድማ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካንስል ዝገበሮ እዚ እውን ገበን ከም ዝኾነ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ገሊፅሎም ነይሩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ሰፊሕ ዝኾነ ፍልልይ ኣጋጢሞም ኣሎ ኤውሮጳ ድማ እንታይ ይስምዖም ኣሎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ኣሜሪካ ክትኣቱ ትደሊ ከም ዘላ ሎሚ ዲ ተረዲዋ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣሜሪካ ታትኾም ዘላ ቤላ ገይሮም ዶ ይዝውርዎም ኣይነበሮን ሕጂ ግን ኣብ ኩርሶምን ኣብታ ሂወቶምን ስለ ዝመፀቶም እቲ ኩነታት እና ከበደ ኤውሮጳ እውን ሓጎስ ጎፅ ክብሉ ዝጅምሩ ዘሎ ስለዚ ዘለና መድረኽ very very special case you እዚኣ ጥራይ ንስማዕ ባዕና ክንውድኦ ኢና in that sense a pivotal moment. So does this mean, because it appears that the Europeans are trying to woo the Americans, trying to get them back on board, but you believe that this is something that is not just attached to one administration, that is not, you could say 4 years or maybe 2 years before the midterm election in the United States. This is really the United States of America disengaging from NATO? This is a warning signal. We, Europeans, we are alone. And if we think that we can have a relief and that we can stop them for a while, that would be a mistake. Because one day or another, even if they stop now, they will come back being out of Europe. Then we have to be ready for that, as we are ready to be ready for a Russian attack. Because even if it's not tomorrow, that will come later, except if we are ready. Therefore, we have to try to be ready to have our own army, our own defense, our defense industry, not only army, our defense industry in order to be autonomous regarding the American defense industry, and to be ready to fight, hoping. سنتايز بلزلو إوروبا أكسب حجي تسفاي كورتون أمريكا سبقلا جيرنا نملسان خون بقلا جيرنا كنا نجبران خون زبل تسفال لوميو كان دكون تغلا لا أي زي كأل كويني سماع كايلوسي نم أمريكا وديوم زلو يوم نقول مخانو وديوم يوم كبيروبا كل يوم مخانو وديوم يوم تجي نيروبا من البعض جزيك سرق خفتنو خلي يوم جن أمو ده أمريكا قريفات وقت كده إوروبا أجد سنة يبلون أمريكا هنياتو إن أوروبا سلت الوم سلت يكونوا نعلمنا أقداس بوتا أوروبا يكونوا درج آسيا يكون سلزي أمريكا باور ناتا أبتي نقطة بنا علم قدامي كجبر كاز خلبوتا زبس حزبي زبلة قطة باز عبية لزول بوتا آسيا يكون نبيسيا جزء بيفت جبريا سلزي أوروبا كبحجي قدايو بعلو كجبر كجوايلو أنت زي اللي أبتا غري أبتا كزحي أبتا شجر بينو كترفيو زيادة ما متى كلتيفنا تبقسنا كلتيفنا كنعوة لنا غلن تزي لكن كم زنا يوكرين نمرد لنا قلم لنا بلنا جزية كم بلنا أمو ذات هدما زي ترفت أجا مخانو يوزنا جرزلو إيروبا هدما كم قلعو أكت مقبار قريفهم كم أعمال دام زبصحو كم عبيت سبات أكت ندحرقيرهم تكونتات نسوريو نازو كونتات زي بحيسكا معلبك تقبرو لن تفتينكا مفتاحك تركب تخليقها انت زي لكن بس خدوا زلو 10 تجزينا تجابا كاسقون يهون وسانا زي تجبر أمريكا تنبرك كام جابريا خوني نعبد جاخنا تملس كان خوني يكلني دونالد ترامب كمان كم زفك كذا يكونن ويكنس فتو سبا يكونن بس غين بتي أوروبا تمرجع بيدو ميزلو انت عين سقوم توستو بخامة يخدو دما نعمي زملكتنا بليز جرزلو نحن دما نعاقم يبكي زبالنا حبريتنا بكم لايك كبروا سبورت كبروا دقفكم هاي توحدوا نابلكو أبزيا كفانو